Angikubingelele mbukeli emsakato wakho Eswatini TV. Themko Simbuyisa mbukeli uyakubingelela uyakuvusela ehlelweni lakho Litsini Libandla. Mbukeli leli hlelo lakhona siba khona nabafundisi nebana abaceceshekile kanizabade tenkolo. Sibuka nje mbukeli ukuthi kungabe lamhla sikhuluma ngani. Umuntu athatha ithuba ke mbukeli akubonge lapho ekhaya la usibukela khona labanye basibukela kusigujane. Labanye basibukela ku YouTube sithi nje qhubeka usibhalele sengumsakazo wetithombe ngalapha kuthi awufika ngakithi. Mbukele lamhla ke sithi nje asikhulumise timali noma finances. Bakhona ke labatayiteka kangcono njengenhlala yenda ke angihambi ngedwana. Eceleni kwami ukhona Mr Thembinkosi Dube umuntu ke lobhobokile ngekwetimali lo tasichazela ngetimali ukuthi kufanele sisebenzise kanjani. Umuntu omdala akahambe edwana uhamba neApostle ZR uthwala usuka lapha ebandleni lase Collins Tabernacle AME lilapha eluthe. Umuntu akathathe lethuba avusele Mr Dube. Angivusele Mbuyisa, angivusele nasesiveni seMaswati. Amen. Umuntu athathe lethuba avusele thwala. Siyavusela Mbuyisa susele eMaswati onke labuka lo msakato. Amen. Ngicela ngawe nje mfundisi. Sesikiyo indzaba sikhulumisa nje letimali. Proverbs 21 verse 20 iBhayibheli likhuluma igama lamakhulu ukuthi umuntu lohlakaniphile utibekela kudla ngaphandle nemafutha endlini. Kodwa silima sidla sicede konke singadibekeli. Ngabe vele lo mbhali lo wezaka mfundisi bekachaza kuthini ngalamagama lawo? Siyabonga Mbuyisa. Umbhalo wetaka indvodza lebeyihlakaniphile. Leyatiwa ngokuthi Solomon indvodza lebeyinehlakanipho, a man full of wisdom. So lebe kakufundisa Solomon usifundisa ngema principles ekuphila emhlabeni. La kufundisa ko Solomon usifundisa iprinciple yokuthi asidli konke. Amen. Lokusho ukuthi mawuthola whatever lokutholako kufuneka kube khona kubekele eceleni. Okay. Because kufuneka understand ukuthi umhlaba uNkulunkulu wawudala ngeprinciple yesithelo nenhlanyelo. Lokusho ukuthi kuso sonke isithelo lesikhona kuba neportion leyinhlanyelo. Inhlanyelo ayidliwa. Nami ekhaya ngakhula ngathi ukuthi gogo bekathi angavuna tibhuluja. Athathe letikhulu atikhethe inhlanyelo tibhuluja. Wathi gogo uthisa plate athi ngibekele inhlanyelo umnyalo tapa. Okay. So lo hlakaniphile Solomon usiyala kona ukuthi akudliwa konke. Kufune ubeke. Kufune ukuthi ube nepart loyidlako, kube neportion loyithatha uyibeke eceleni kuze kuthi kusasa tawukhona kuba nalo tawukudla. So that is what Solomon is teaching us. Ngiyabonga kakhulu umpostoli wami. Nyamatane njengemuntu lo wathi ke timali kulesikhathi lesiphila kiso uyibeka kanjani imali phecelezi investment ngoma tindvo tonke etitolo nasetimakethe setinyukile. Ngiyabonga msakati. Angicale kule yekudula nje kwetindvo. Tindvo setiyabita. Tikhuphuke kakhulu nakucala iCovid. Phindze yangeta impi yase Ukraine. So kwenta ukuthi ngawubekisa ngento lesisebenzisa sicishe sonke cooking oil. 2 liter lobo yithenga ngabo 60 emalangeni. Nyalo nje price yayo ng100. Ikahle nje ke nayilapho kulesikhathi sanyalo. Sokusho ukuthi imali yethu seyincane. Now lapho ngiyakhona ngiyakuloko ukuthi ke liholo lakho kumbe bohola loyo 3000. Kumbe likhuphuke kancane leya ku 3.2 noma 3.3 loyo labo bo 3% 5% lesibacela ukuba ukuthi cash basifakele ukuthi i-cost of living adjustment. So lokushoko lokusho ukuthi i-disposable income noma ke le mali osala nayo at the end of the day lo isebenzisa seyinciphile because purchasing power yawe seyinciphile. Nangabe uspenda 1.5 igrosa yakho uthenge kuphelele nyalo lo 1.5 sokufuna uleke maybe 2000 uthenge lokho. So lokho ke kwenta ukuthi kube kulesinye isikhathi kube likhuni lokubeka.
Uma imali sekude. Seyiphelile ngisile imali seyidliwa ngiletinto angisekule kulo 2000 usathi awugibela wona ne transport nayidulile. So ukhanza ukuthi kwenta ukuthi kube likhuni lokubeka. So umbuto ukuthi ke ngibeka kanjani kanjele le nginako sengudlile kwaphela. Uthi lapha Solomon ebeka njengentuthwane ngibekani manje nangabe vele sekude lutho. Kusho ukuthi sekufuna ke kube nendlela lozama ngayo ukubona ukuthi ngoba angibekise nakhona nje kuleti temnotho siyasho ukuthi kukhona imali lo ibeka for precautionary purposes. Because imali lo ibekela ukuthi ngiyabekisa sekugula umntwana noma sekufa for things lo ngakadihleleli. So awuyibeki kuphela ngekuthi uya investor. Okay. Uyibeka ngokuthi lenye yema precautionary purposes. So kusho ukuthi kufuna ubuke ke kuleli de longenalo ke manje. Udobeka ini so sofuna ubone indlela ukuthi ujuba kanjani ujuba kuphi kuze utonciphisa. Lokusho ukuthi lapha nje amadane kude lekufuna kugcine kubekekile. No kufuna kube khona lokugcina kubekekile. That's the bottom line. Okay. Yes. Lokufuna ukubuka ukuthi ngiadjusta kanjani ukuthi kugcine kube khona loyo 1 rand noma loyo 100 rand ngiyagcina ngembekile. Yabo. Kusho ukuthi nangabe bowugibela ikhumbi ngiyabekisa ngihlale emangwaneni onke imali ngangigibela ibhasi. Ngita embabane la dolobheni sale ngibuka ukuthi no nangisheshe ngaphuma emsebenzini ngiyawukhuphuka ngiyawo. Sengiyawuba ngigibela nalina. Cha imbukele ekhaya uyatifela kubantu labadzala lapha umuntu ke lona lobhobokile ngekweta imali uthi ayile mali ngalokuthi vele le spending sikhulu kakhulu sekudino selidulile asibe bantu lokukhanza ukuthi sesa economize kakhulu lelinye idino usale utenda nje manually ungasebenzisi imali siyabonga kakhulu Dube mfundisi umthandazo ungabe udlala yipi inzima ekakhulwini etimalini siyati ukuthi inibafundisi nivamise ukuthi asithandazeni ngabe lapha udlala yipi inzima ke umthandazo. Lengakusho mbuyisa ukuthi lekufuna siku understand njenge ikakhulu from impilo nje in general. Impilo i spiritual phindze futhi i physical. Okay. In 2 dimension. Okay. Kunelizinga la ka spiritual phindze kube nelizinga la ka physical. Okay. Ezingeni la ka physical kutsinga inhlakanipho. Kuze kuthi utokhona kunavigate kuphila emhlabeni. Kunjalo. Jesu makasiyala uyala abafundi ukuthi kufune ukuthi bathandaze always. Ngilokhu yabona nge18 verse 1. Uthi lokusho ukuthi what must precede everything that you do as a child of God is a prayer which is the spiritual. Phinde ayala kubase Philip uthi sithandaze uko konke ticetho ufitatiwe uNkulunkulu. Okay. But kungaba a mistake ukuthi sesithandazile bese asisendi lutho in the physical. Okay. So umthandazo uprecede everything that umvana lokholwa umzalwane must do. But kumitha loku spiritual kufune bese sibe nenhlakanipho on how to bring what is in the spiritual to the physical. Because now ukhuluma ngemali ukhuluma ngendvo lephathekako. Nakakhuluma nje eDube la akhuluma cooking oil. Ayisi spiritual cooking oil. Physical. So we must then find a way ukuthi how then do we make what is spiritual to become physical. So we must borrow Emma principles from the natural world, borrow wisdom, so that he understand ukuthi how does the financial market work, how does money work. Kuze ukuthi stokhona ukuthi lokho ku spiritual umanifesta in the physical. So umthandazo uyasebenza but inkinga awusebenzi odvana. Yebo kakhulu mfundisi ngabe ngifuna kubuta lapha ukuthi shothi vele ngalesikhathi ngitele imali ukwahle ukuthi ngithandaze ubekise ngemafutha Dube wathi afuna imali lingathi ithe chacha lehlukile kwimali neyitolo kusho ukuthi inyalo ngiyafuna lamafutha vele kufune ngithandaza ungathandaza but ukuthandaza kodwa ngeke kuzokusebenza. Yeah, because iBhayibheli lithi likholo longanamsebenzi lofile. Okay. Lokusho ukuthi ngingathandaza ngikhole ukuthi uNkulunkulu utangisida but kuze kuthi
kumanifeste lemvo ngikholelwako kufuna ukuthi ngisukume phasi. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Mr Dube, ngiyacela lapha Nyamatane usite nangumbukele ekhaya ukuthi how to balance income and expenditure. Ngoba ngicabanga ukuthi kakhulu nyalo siyadidzinga leto tifundo leto sibabukeli sisive semaswati bantu bonke nje eveni ukuthi how to balance le income and expenditure. Ngiyabonga Mboyisa. KUPHATSA ngikhuluma lamhla technically. Bengiyithanza le ya discussion le because khona la ihinja khona ihinja kuna kodwa ke sila. Ungacala ngayo. Okay, uthi lapha umfundisi lenzaba isuka ukuthi kufuna sithathe the spiritual into the natural. Okay. Yeah, le vehicle ke le ekuthatha lapha ulethe ngala ngile faith. Okay. Now utawubuta ukuthi faith iyayiletha ile cooking oil la. Kufuna us understand lokunyona Mbuyisa ukuthi le Bible lesinalo. It is God revealing himself to ngova kahle and uNkulunkulu indlela reveala ngayo kubantu usebenza ngebandfu. Okay. God could have easily akhipha abantwana ba-Israel yena physically eGibhithe abengakabakhipha but what decide ukusebenzisa Moses because isebenza kanjalo. So sinale cooking oil yakho it can come by someone who gives you a job uthamba ungiheshela lapha but sekwala linye langa uhamba ungiheshela lapha uthole leyo 200 hamba uthenga amafutha noma bakuphe. He will use a person or a situation that will bring you the cooking oil. Ngeke ayilethe nje uzulela uvuke kuseni ukhanzele cooking oil. Masumubaleke noma ibalekela le uqhamuka. But anyway, sibuye kulo mbuto wakho ngithi kulenzaba expenditure ne income. The income, yes. Vele le expenditure ikhule kakhulu ngale inflation. But we still have to live. Okay. Ngoba leli sikhuluma ngenzaba yetekholwa la. Ndawubuya kule eBhayibhelini ngoba le Bible liyakhuluma ukuthi kuba khona isikhathi la kwakusengiswa khona inhloko elidonki ngemali lesedulu kakhulu. Kulapha eBhayibhelini. So ngalamanye amavi ayisisha inflation inzala. Beyivele khona. Beyivele khona. And funa bese sibuka ukuthi uNkulunkulu uwenteni in that situation. Sure. Shows there is always a solution. Angibuye ke kule technical. Kusho ukuthi kufuna iexpenditure yakho na umuntu uyimonitor. Okay. Lubuke ukuthi letinye izinto ungadinciphisa njani. I will give you a very simple thing. Uyabona kuba nespinach ekhaya nelettuce. Siya besijwayele ukuyithenga ama supermarket vele ukuthi ukhiphe 10 rand uthenga spinach, ukhiphe 15 rand uthenga cabbage, uthenge whatever. But uyathi ukuthi ungakulima lokho. Ukulimela ngatseni yakho into lenhle ngelivela seSwatini incumbi yethu sinawo umhlabathi. Angikhulumi ngesimini nemasimu noma ngabe nje ingathe nje ulima amalayini akho lamabili spinach ke thina kumbe banyali bayitolo siyathi ukuthi asisiyi salad kuphela siphinde sibe ngumshibo uyabona. So you have to adjust some of the meals leswadlako vele ipizza nangabe besidla kayi3 ngenyanga siyinciphisa because we have to cut the situation is real ukuthi le mali iyaphela le account. So if uphika kuthepha lapha etitolo uyathepha yaphela le. So you have to be cautious on how you spend your money. I-budget ungayibhala. But bese kusala ukuthi uyayi-implementa. Like he said, you can pray, but bese kuba ne-vehicle kwenta kube practical. So naloku bhala le budget yakho ungayibhala budget. But lo mnyana asafika le store abe take carried away, thatha amafotlo. So thatha naloku hawu bengudzinga nalo. So uyaphuma ku budget. So you still need that. Lokunye let's go back to the original life. Angibekise nje angisho singwisala bathengisa impuphu but nangabe ubuka ukuthi yathi ukuthenga impuphu idulile nangiyithenga awuhambe ekhaya ngakhanza sikukhona ethangeni ukhona umbili thothela ugogo uhambe uyogaya 10 rand ligogo. I mean so ugayile njalo so nempuphu. So those kind of things, look at ways ukuthi how can I adjust ukuze ngitokhona ukuthi lama cost ami ngiwanciphise. Ngiyabakhulu Nyamatane ngeke sihlushwa ngiso sikhathi Nyamatane nawe embukele ekhaya ngabe siyachubeka sikukhulumise lokho ngale lokho siyabuya mbukele sasishike khona ititolo. Sehlelweni mokele Litsini Libandla
Lamhla ke mbukele ngihlele nemfundisi phindze futhi kube na Mr Temkos Dube lo wathi TIMALI. Sikhulumisa nje TIMALI mbukeli njengoba vele sesikiyo i-festive season ukuthi ngabe imali singadiphatha njani ngoma awu imali uyawuthi usayiphethe nje ukhanze kude esandleni awusaphathanga lutho ngoma ungena esitolo wayesebenzisa yonke imali. Mfundisi ngiyafisa babe kubuya kuwe kungabe nceke Nkosi le ebandleni nibafundisi niyafundzisa yini kubazalwane ukuthi kufanele batiphathe njani imali ikakhulu ngelikhathi lesisuka lesikido uma ngidawo sisikido ngoma iCovid ayikapheli lama effect lesikiwo siwathole ngoma bekune Covid yavele tonke tinto tanyuka netimbi emaveni tikhona tinto tinyukile tidulile niyabafundzisa labazalwane ikakhulu labo financial management babe. Umuntu kungafuna ukuthi aqale embuyisa ukuthi admit i-deficiency nekunga complete umsebenzi wethu njengabafundisi. Okay. Ngiyakholelwa ukuthi inyalo kuyabonakala abafundisi baso bayatikhulumisa lenzaba. Inzaba ekholwa in the past bokhanza ukuthi focus too much in the spiritual. Inga address in the natural. Hlala emoyeni kakhulu. Even thina abafundisi ukhanza ukuthi nasikhuluma ngalenzaba yetimali nje. I-topic lesingayithandi kuyikhulumisa. Masikhuluma ngayo sitawukhuluma ngayo ngoba sifuna ukukoleka umnikelo. Okay. Singakhulumi ngale management aspect. Kanzi phela kuze ukuthi ube khona lo mnikelo we must also teach the management. The Bible lithi simagosa which means sima stewards. Now bese lithi umlo steward kufuna ukuthi abe ngumlo faithful lothembekile. So part of ukuthembeka ngokuthi lo lonike khona ukumanage. So the management aspect is very key. Now ufunza iBhayibheli ngathi I think it's Genesis 41. Bible lithi Joseph anakunendlala njoba shito nje dube ukuthi i-depression iyafika everywhere. There are many famines in the Bible. Lasho ukuthi timbo tati scarce, the scarcity. And when there is scarcity, a lot of things happen. Imali yanyamalala. Some things are on demand, you know. So my price are in that way. So, but uyayala Josepha uyala ngenhlakanipho uthi ngalet khathi kulo 7 years ninako manage well. So we must make sure ukuthi we teach our children and our members, believers in the church to manage well. Now ufunza Jesu khona la kathi khona banikwe ama talent, nomnye wanika 1, nomnye wanika 2, nomnye wanika 5 ama talent. Bese lithi wanikwa according to your capacity. Now what does capacity? In the capacity is the capacity to manage. Okay. So if we don't discuss the aspect of management, then we are not doing justice to labazalwane. Ngiyaba kakhulu mpostoli ngiyathanda lo ukuthi uyakushicilela lo ukuthi le masontweni vele akufundziswe le financial management. Sure. Kungabi nje ukuthi nifuna ukukweleka imali. Nyamadala. Sinembukele ekhaya siyafusa kwadi nyamadani ukuthi uphila njani nje ngaphandle kwesikweleti ekakhulu kunasikhathi lesikiso semnotho. Ngiyabonga. Kumcoka kwadi ukuthi sipatshe sakho sinalokunganani. Ngiloko kokuqala lokumcoka lokho. Kwemukele ukuthi sipatshe sami nje ngenyanga singena 2.5. Bese ke lempilo yakho soyihlela kulo 2.5. Okay. Ngoba lokusihlupha ngokuthi ngithi ngihola 3000 bese i-lifestyle yami sengihlela ku 10000 kumlohola 10000 kanti phela le mino nje lena ayifanani. So kumcoka lokuthi reflect to yourself what ube true to you ukuthi no mina ngihola 2.5 that's all I have this month. So bese ke sowubuya kulenzaba yokuthi kulo 2.5 ngimhlela njani ukuthi angade angifikise etikweledini nawo nebantwana ubuka sibakhona yini kwesikolweni nanga kuyo yona leyo imali loyihlelile bese ngoba lokuthi udawuthi unemali lencane bese sothi no nami ngimfunela umntwana wami the best
somfaka esikoleni longasakhoni kumbhadalela kuso Yeah, sekukwenta ukuthi ke lokho ungasaphumeleli while kukuhle kufaka abantwana esikolweni ledulile but sifika sibe nayo ne reality ukuthi yebo kona tikolo tia influence akuphasa abantwana but umuntu uyaphumelela ngokuthi uNkulunkulu umhloselene empilweni yakhe. If we can be so spiritual, the steps of a man are ordered by God. So your success bantu nje lababo CEO abafunzanga kumbe bonke itikolo letiphambili lo munye wafunza emgqozini lo munye wafunza lena. So in short impilo yomuntu has been predestined. This Bible uyahlehlelwa imisebenzi lemihle way before we were predestined. So ngilenye livangeli lelo le predestination longalichaza ngale indlela, but know how much you earn and then uphile kuloko. Ngoba lokwenta lesikweleti ngiloku ungabe true to yourself ukuthi mina afford kuya emagigini every weekend. Okay. Yes, mina igigi nangabe ngiyifuna ngaya kanye uyeke kanye. So kutasisita lokho ukuthi singasheshi ukuthi bese sesiba netikweleti ngoba inkinga yesikweleti wasithatha kufuna bese sibhadala. Manje ke kusho ukuthi impilo yakho solayika guquli ngoba usoluthola 2.5. Okay. Number 2 lokufuna ukuthi sikhona ukuthi sikwende ngokuthi sibazalwane ukhuluma umfundisi ngamatalenta la sibazalwane asifunze ukusebenzisa tandla amatalenta. If we can talk ngelitalenta, one of the things efuna sakhe ukuthi italenta line value. Jesu nakakhuluma ngamatalenta bekakhuluma ngevalue. So in other words uthi little Bible lo waba nelitalenta the least he was given one. And now ulandzela talent value yalo is ngabom nje ngathi it's a value of $1 million. It basically means everybody on this earth has $1 million. Webo. So sekuya ngeke ukuthi ke le million uyahlala enetikwayo uthatha uyibeke eceleni kwakho njengalo yalo limbela phansi noma uyayisebenzisa. What am I saying? Take up your talent, put it on your hands and use it. It will generate income for you such that we are khona kuphesha kulo 2.5. Actually, if you specialize you'll actually eventually even leave the 2.5 and concentrate on it because everybody wonke umuntu longakaqashwa nje umbuke longakahleli lohlela lapha ekhaya kusofa angakaqashwa ngenamsebenzi udengisho 10 rand account yakho una million uNkulunkulu lambekela kuwe lona lomncane una 1 million labanye ke benabo 5 labanye benabo 10 so kuya kuwe ukuthi wena do you activate the talent to use it noma ugatse ukuthi nomuhle tikwalo vele ukuthi ngiyesaba lokwakami. Yabakhulu Mr Dube yabakakhulu ngiyakholwa ukuthi umbukele ekhaya kukhona la kutholako kulokhuluma ngako ikakhulu kulekwe emathalenta singaze sigcine singene etikweletini sigcine sibalekela nabo Shylock mfundisi encwadzini yaLuke 6:38 leBhayibheli likhuluma amagama lamakhulu ukuthi phanini nani ndawuphiwe kuyendeka yini vele ukuthi uphiwe na uphile noma livesi nje lenivamisa ukuthi sebenzisa nibafundisi nasenikelisa leli verse lelo ngiyafisa ukuthi ngilifunze asengilifunze ukuthi lithini into sengiyachaza lithi give and it shall be given unto you good measure pressed down shaken together and running over shall man not God give into your bosom. Shall man underline lokho it is man that will give into your bosom. Now bese sibuta umbuto umuntu unika makunjani umuntu when do men give umuntu I submit kokuthi u release whenever you solve a problem. Okay. Now uthi Dube la matalent ematalent esinikwe wona are meant to solve the problems of men. Okay. So lokupha kutasita kokuthi mase ngisolve iproblem yebantu yemplotsit ake ngithi problem ye consultants njengaDube noma iproblem yemplotsit uNkulunkulu kutase wenda lo muntu kokuthi ezingisolve le problem abeso honorisha le solution lengumnike yona. Everyone lo successful in this world is solving some kind of problem. So if you are not solving a problem, you are not helping God. Because uthi uNkulunkulu he will make it happen, but in the physical you must do something to solve a problem. Yabakhulu mfundisi ngiyabonga mfundisi I know uchaza yona mfundisi ngiyakholwa ukuthi umbukeli khona la kuthathako lapho
ukuthi le tinto leti kufanele tendeke kanjani. Mr Dube, sisaya ku festive season babe. How do I spend wisely? Ngisabona into imnanzi emakipkip, emachocolate, ema-KFC kwatsa kwasangwafungela ngithi awuyeda December ngiyayithola imali ngakuthenga lokho. Ngiyabonga. Kunama principles lengiwabonile angisebenzela nami lengifisa kuwasherisha kubantu, more especially letakusita kuleti ndzaba tetimali njengoba siya ku festive season. Kumbele na isiye festive season kuphela, but generally nje ukuthi ungaphila njani kuleti khazi letidulile. Angisho ukuthi laba nama supermarket bangasakwenti lo lendawo, but kuyasita kuthenga kusale. Okay. Ngiyabekisa. Ukhanza ukuthi lokho ke kubuyela kulokuthi kube khona lokubeka ke eceleni. Okay. Use that money as an opportunity. Yakuthi na ukhanza sale ngiyabekisa. Nyalo nje kuda ukhanza ukuthi khona nabo Black Friday kuna ukhanza ukuthi khona amatindali njengoba kuNkisimusi. Uyathi uyakhanza ukuthi ngiyabekisa insipho yokugeza yehlile. Isukile ku 12 rand in 8. So yakalela ubeka khona eceleni labo 100 rand. Uzathi lo 100 rand angathatha 300 ngiyothenga lensipho leya. Benengi. Itothatha isikhathi. It saves. Okay. Now ukhanza nje nesale uthi uyafu ukhanza irice iphulo nga 10 rand ucuphe be5 uyibeka. Those kind of things kuyakusevela imali yakho ukhona ukusiphela ukhanze kusasakufika ke lesikhathi sabo Christmas irice wena unayo ngoba around Christmas into tiyaphakama leti so imali nayo. So learn to buy on sale, it saves you. So njengoba sikule ku festive season bazalwane kabasebenzisa imali yabo ngebuqotho. Ungathengi ngalelanga ngoba kuyadula. Just buy isikhathi siya uyathi sikisimusi unini uyathenga uyabuilder up. Sathi la ukufika Christmas awusaspendi lo 5000 ngalelo langa lelo. Ukhanza so uspenda nje kulokuncane lokusokusele kumbe tipho. But nje lekudla nabo chicken nazo sokwaba khona lo. Sekukhona. Ngiyabakhulu Nyamatane ngiyafisa ngenxa isikhathi ukuthi siyofika ngasemaphethelweni. Mfundisi ngabe vele bazalwane liBhayibheli liyavuma yini ukuthi bangaya kuyoboleka kumashonisa imali? Maybe umuntu akangathi mashonisa but nje asikhuluma ngekuboleka general. Oh yes, uboleka. Because nabaphuma eGibhithe uNkulunkulu hambani uyoboleka isilver negolide. Okay. And there are many instances la khona baboleka khona. Okay. But I believe ukuthi lenza baye kuphila impilo yekuboleka but Bible lithi na yalazile uthi nitawubolekisa ningaboleki. Ideally uNkulunkulu ufisa ukuthi siphile in the overflow. La khona singaboleki khona. Because Proverbs uthi the rich rule over the poor and the borrower is a servant of the lender. So as long as uboleka usebenzela lawyer lokubolekile. Wena kude lokusebenzela khona. Yes. Ngiyabonga kakhulu mfundisi ngenxa isikhathi Nyamatane ngiyafisa babe ukuthi sifike emaphethelweni aloluhlelo lethu ngaba sengaba nje kudlulisa umlayeto njengemuntu lo wathi imali kunanga umbukeli ekhaya sisangena kiyo ma festive kumkhuthata nje amagama akagcina baba. Siyabonga msakati Mboyeza singasho ukuthi umbukeli akade ukuthi isipachi sakhe singanani ungasijabuli isipachi sakho sebenzisa nje lesipachi lonaso longakukhoni awukukhoni futhi akusiso sona ukuthi awukukhona but lokukhonako uyakukhona ukusebenzisa wisely. Ngiyabonga kakhulu mfundisi ngiyafisa nawe ukuthi bekhona amagama lo washoko kumbukeli asagijima nje asalungisela bokhisimusi kumkhuthata nekumyala nje baba. Mina lami ngagcina ukuthi just because kune sale akusho ukuthi ufuna ukuthenga. Akusiyo yonke info leyo on sale that is a need. You must buy something because you really need it. Amen. Bukele ekhaya uyativela kubantu labadzala lapha bochwephesha laba bongcweti bathi
dicaphele mbukeli into nayikusela kusho ukuthi hambe uyoyithenga wena imali yakho isebenzise kahle namagama lawashilo Mr Dube ukuthi tandla tethu kade sebende singafuni ukusebenzisa imali konke lesikwendako mina thathu bambukele abonge abantu abadala kusihlonipha nje kuba khona lamhla e-studio sikubonge mbukela usibukela khona siqhubeka uhlale nathi emsakadweni wethombe Eswatini TV sibo samaswati usale kahle.